Razumete sad? Idemo na policiju. Ličevici slobode za učinjeno krivično delo iz člana 382. Idete kod sudije, imate pravo na advokata, ne morate ništa da kažete. Sve što kažete može da bude potrebno protiv vas. Razumete? Auto čije vlasništvo? Će zadnje posle gleda. Ne, ova čast. Ajmo ga. Auto bez uključeno da auto. Vođeni pričom i tekstovima koje ste imali prilike da čitate u nekim lokalnim medijima, a i šire, mi smo danas u studiju ugostili gospodina Mileta Bajramovića i gospodina Johana Pavlika, nemačkog humanitarnog radnika, zbog kog je, da tako kažem uslovno rečeno, sve ovo i počelo, ne tačno zbog kog. Da napravimo samo kraći uvod, ako nemate ništa protiv, gospodin Johan Pavlik je humanitarni radnik koji je u periodu još od 90. godine često posjećivao našu zemlju, pa i u periodu bombardovanja i posle bombardovanja i u okviru svoje humanitarne organizacije više puta donosio pomoć našoj zemlji, ne samo u našem gradu, već i šire. U svakom slučaju, brojni mediji su pisali i pisalo se, to je dobilo takve razmere da se pisalo i o tome da je u pitanju trgovanje decom, a kako u stvari aktirati Centra socijalne rade, jer svakako bi trebalo da čujemo i drugu stranu. Meni je žao što niko od porodice, maltene osim vas kao recimo člana porodice, nije danas sa nama. Ja se nadam da će ovaj veliki nesporazum, evo u ime naše televizije koje smo se ugostili, da će se završiti. Hvala vam što ste bili naši gosti danas. Hvala vam što ste nam. Nadam se da smo neke stvari razjasnili, naravno demantujete ono što mislite da treba. Čuli smo jednu stranu, čućemo i drugu.